Ta-da again. Mom and I going to our second event. That's Aunty Ma'u's 80th birthday. It's gonna be at Martha's house. Eh? And mo mom di deme ki te rua ta mawa anga tia ai rano ngo Aunty Ma'u ngā mau Munokoa cousin e warunga urona mata i tira are pai tira dra o karawi e tira te vai tsore te tai o rano nga tira no khamin te mata 80th birthday re to tira okay ka akara me ko pati e me ko butang te ke me te birthday te misoba ini no na tira ano nga tira ra na mo Munokoa cousin tira yara sa ko te vai botu ina jenara kali wakan ni yo ya kwa si mau tia tir ma to ina kai enere Aunty si merenda ko mom Ernest era Aunty Happy birthday, cuz. Ya. Ya, edira ko hamata. Kai tato, ako niya ke tato ka tua ai. Murira, ito tu ko mete to ya tato ka to. Ito ko koi tu ki no ma. Ure tato kai tato. Ure tato ki tato. Kia ka meta ki a koe te atua no te o meta ki rawara e ta mato e ki te nei. I roto e tō mato o orang. Wow, look at the food. I'm gonna even there, okay. Wow, look at that. Oh, that's a long queue.
Rarotonga, rarotonga.